J'ai fait des études de français et maintenant je travaille comme spécialiste du marché français dans une agence touristique. En bref, j'organise des voyages, individualisés pour des Français et des Françaises qui veulent découvrir, la Slovénie et les Balkans. Študij francoščine sem v bistvu izbrala bolj zaradi ljubezni do jezika pa kulture, nisem toliko razmišljala, kaj bom potem dejansko počela, kot zaposlitev, ker mi je študij omogočil, da sem se res potopila v, francoski svet, da sem cele dneve poslušala francoski jezik, lahko govorila, da sem bila v nekem tem francoskem mehurčku, predvsem pa mi je to priložnost dal francoski teater, katerega del sem bila, in prek tega sem tudi lahko potovala v Francijo, šla na festivale in to je bil en res dragocen trenutek.